Inu Kwaku. Mama. Na ade na de bia Kwaku Manu uni brofodin. Asa won hye da ni. Ghana de sa brofonti. Obia obrofodin sa wotwidin. Okay. Me de na ye John, but yes ade twene asa be so ye twidin. To me ne John twene boa. By din Kwaku Manu ne ye mede. Because na ma me hu se me asantini. Okay. What you say? Edin Kwaku Manu ne kire. Okay. Problem I want to say de biana obi ne kan yenkenkan, but ye na research say edin na me hu nipa ban awe. Oh. Aha. Okay. But abrofo no ma ye di brofodin be kan ye ho ma ye bebre nchi ayira. Okay. Because ye too local name no a na ye ma hu se o yanwrani. Okay. Local name ne ma hu se o ye e bia frafrani ana grusi. Masanti din Kwaku Manu no na ye ma hu se me asantini. Oh. On said that in obu o man ka obu send din wo boni din wi a ye musa obu o man ada se obo din be wi o ka free enough on said that in it ye preocupe se free enough e bia me obo din bia na free enough aha by e bia obet maka se ye din to me ampa so ni pa kono ye enough ni so what you say enti e din de en na me ye hu ba bia o free but ye di din no ye de brofo abetoto ye hu ma bebre no obu okwa ne maame anse dan fa na nkono krum but one said and send in chrome din. Oh, okay. And I might feel proud. The brain feel proud so more local name. Okay. I said that your trap baby Oma Obusansi wo free or fellow cross or bobon baby or boboni diankasa. No bobrofudin. And any tis of bobrofudin, but an inji say obobon local name a year win. T.D. Cockman in the who hear me pa. Kwaku, and there ye per se only ira wa bravo mukakra. Kwaku Manu for him for cool school. I mean, only and fa. Oh, okay. Yeah, Kwaku Manu dear, open a kaya come ama. Bia and then the idea will be so shame. Okay. I be a what is our story. Me free me dancing. A dance Asante region. Ayo boasi. Ayo boasi. Oh, okay. Me papa fi ni wadu wiase. Oh, okay. Na me ma me free aduane de odumase. Say di ne mra ne ne aduane de. Aduane de. O free house nyo de a. Okay. Na wo kwa aduane de. Okay. Aduane de kro na so o free o ma na wo kwa amanchem. Okay. But yes free amanchem. Ye ne ase de free amanchem. Oh, okay. Okay. But house nyo de ho ne tete me. Ma menyini. Okay. Kakra be di be 14 years. Ata na mo JSS1. Na ma bon kakra wo school. Na wa bon, okay. Aha, ba na adwene ni ye adwuma. Okay. Ghana a problem ni say ye follow talent. But ye follow say kabrofo. Yeah. But I be a person back kabrofo. But won hwe de wa akura ni mu. Ade na wo mi mu pa abra na me so na me footballer, na me bobo wankasa. Okay. Ba na sa ta me papa na ye ma me no de ne bo. So on said that e bit ma kwatra park so from anopa. Okay. Etu anadwo. Ye ni di kura common ye. Common de mo. Titama ye ko school na. O se mani we ne susa kakra. Yesusa ya. Ti se metrasi din a wan hwe o se me da. First day me hu kura me for so China ni o. There be o. Ti se me ye din a na me ti se me da. Okay. Na school ho no are ho se mani wo me se man kasa kura ye ka mo ka twi a ye betwe me di aka. Man kasa kura me mi se. Ma bro. Wa bre. Teachers ni mu bi kan ho na man timi anwe school. Okay. Aha. Because sama nkasa kura na ye ba medi mem tumi se wedi medi nkan because man ko bi table ho kura metimi fa ko oh aso ye bobo a onhwe me nam din bedi kan table man bisa se my day next makoka twi no na ye ko break amin ko bi okay ti ye de be say de ti amin ko bi ne se ye de enwa konkura ana me hu obi a wo fight Kristo Bible a na no ho ye mesere enye ba nye asole ana ma abibifo ye ko ye chi na mo ye school school ana brodi di to bibini enye asole because do ye nkremoni person ne ba ko school okay do ye Kristo ni person ne ba ko school do ye abosumsum ni person ne ba ko school okay okoto ni person ne ba ko school enti ye nkofo we nyina no ye ne ye se region min ko de but ye nyina no ye wo classroom ba ko also that didn't but ho and ye bibini me confidence e chese me bibini free me mu e chem se man kabro ni kasa me nim nyansa yeah and no betima ko hia wo ba wo do no wo so an ko school into won pe but wo so na betima ma ne ho ato no wo na betima ahwe no wo betima akrokro no but wo so po bi a
oye krachene okay Kwaku kan ho asem kakra che me gu so ameka no okay yenko tie ma me jai okay school of form 1 because me ka se me te table 1 be try exams akọ form 2 ana me madam ba ko se me susu mo ndinti madam do di ate but efan madam Edna okay when you need aso na kwa so na SD I don't say have money o se ko twonebo a atei timi kwa ni pa me bu school Deti ame kare den so no so de na me jai school okay no better me mu ka je me say hwe man twon kwasa sema me na pa so me twon kwasa ma be no because myself kura me wi awoba a wote me chen okay kwasa sem de ma tro bi amane mom madam wabre so we dis say wo bo me ankasa asemo na me di jai school me ka chen papa say tro exams ni me anwi me jai school ono awu se ne ba no owu ana me jai nti me di me papa chi ko ni wo di ase ko sua papa adwuma asema me papa kan say se man ko school na man sua adwuma me nyina me ho be kire me okay te mame ko di me papa chi sata na mo 14 years na entokwa si tata no man panyi jerones na wo so ti tokwa be si kakra wo galamsefo okay ene a friend say AGC ti sojafo ni police for ba yekrom betutuo ma bi keka me ame brefo ne bra akosi bi mu friend akosi matwo awa hanso nyo de oboase me bra nkasa se wo washing bay wa hanso nyo de akwa no ho a one mother one father me papa me swaba okay se fie anti so obi abeka ya satam na AGC ya ka Africa ana say Africa ya ka your friends say portrait from a so na AGC for ewo bia na sopa ewo kwame do krom e man to kwane ni ade nti yekose ni kumnwane nkokọ ni ade okay ama saa yi ni sei nti e ma boase yesulo na ese me dimi papa achi ekọ ni odu ase okay ekọ start abrabo foforo because na ho agu da bia ekọ ka yeda 6 ni ade na me dimi papa achi koi saa tam 14 years papa wo mabe mi atam na ye wo me papa mabe 4 okay na ma me papa ni ma me da so tisisi ya akokra ni abro no o me da so ti yes okay nti eni na mo nyina mo yesey ye 6 oh okay tenese me papa ye adwuma no sa de behwe fi tena me di me papa achi na ko bi adwuma foforo sa ma unya customers at once awo ni wadu yase market ho a tena de akoba ne se me papa sa agi baabi a omutu abo tinya se me papa ko je se de ne se be obetima aba akoma wo fi timi akora 40 years me papa etu abo no a yensuom ti ese me na msesa nsuom ade nsumo na wutu na wura amananim na wuram aha ti ya hard work am started 14 years me bre ni me papa di akira ti eche me papa timi oba boase ya no de me akoja ma wuma bia wawu afa na ntenya nta okay ba na me di agora ko me se wa na fa na na kue antie ne ema okay me se wa na ne edin pa na ye nyina ye tifie ba kom tu tena ne nchen kakra aha me tena ne wani adin de ese no what you say onso na ma me na ne edin se adwumam ene ade ti eno mu na me papa ka chem sadako opese me ba kumase me ba me so na me dream nyina se me ba kumase because na yesua no me na papa de me ba krom ebeto eba kumase dubro nya bla me wa ese me bra pen to me na ne wo de me beto ntade se bia de be kome no be kome bra pen be kome no so okay ti me ba kumase ana me bompa kumase me hu nkra na kamenya na me ti kumase mo de ha na mo tintin kran so ne udi agwa no mbusa se boase ya no mso nyom beko okay ti na me dream abla na me so ti dako na ye de me ba kumase magazine be su adwuma e magazine na me wo new road freba bi new road de ho na me su adwuma okay na baby na me tia kumase so baby friend adabraka o try meeting that the number kroma na wo okay ho na wo be wura me new site ti na me nante de bia na e ba adwuma because imsika me de na so me na papa ma me se boss me no se de no 20 cities 200,000 that time no mabro e command me de bi kura me timi to cocoa 50 pesos na bia imsika ka nya 50 pesos na to cocoa 30 pesos ma to kosi e bo aduane kutam na me su kwa me am se aduane no enso na so me ma me afia wo twa ni hwe kura no wa no aduane ama abusu wo me makura ase mankofo nya bia di obi a wanya me ma me bakura timi bedidi wo mfie abetena kumase na oni obi a ti na no me ma me ase me okan wo se ada no re ho pa ase ba bia me hwe adwuma magazine no ono odi gale ebre me wo bedu new road no hu ba bia ma adwuma mo
This was Adi Gale ni sa ko back to Obuasi okunya no wo so that time so ni handy da bi sa tam phone nye eni ho aha phone nye komo sa na wo nya phone ho ba na nye komo aha sa tam ko na Nokia 3310 kura nyi ni ti what you say aha ti ye de ni namu a na rehosem ni se wo ye ohia ni ba wo kromi a wo mobo aya na oni kama fo dudu bi na be times bi na wa adwuma Fogeria any senior phobia ni no do ma metimi ka chom se yedi nkomo na ye fitafo na me electric weather na mkosia asase ba kokoma uko magazine abosuo kan akora be hu sa de we fitafo ni electric weather fo ni obehu e bi electrician ye nyina ye wo 1 2 wura ho a ye be bibia amanse no api ka chom se na me create joke bi na me se boss on pe bibia mani a obeti na me de Muhammad Afo police station police fo na mo de me atum se omo fa me tum na omo ma me bibi mfanye de infinity ti edu bi omo kasa me se omo se ada no ni scam so ucha me gale kura dem de beto sugar kura minya ti ekwaye Africa kra me nipsi ne se jack ye cho gale kura me se minya si Kwaku ye branding ti abrebe na ura sene movie industry movie industry no a check akra me ba me card date no ba nam se na me yi asresem wo magazine ho no okay no my be friend Cashman okay ti Cashman ba so kwasia utia wutimi gu o say ye Kumasi forma aha yes ti say ya chi palago mo la no aha to ba wo yobo me ono so no be ne ka okay ye ne ka ma no next time ba me mama me ka ho bi kwasia eje ko jimi chi sika na wutia na wutimi gu ti Cashman pressure na no de mama no okay ani de nkofo me ankodwuma kra obitimi first da kwa madwuma mani anka wow o te so obesere mo masere ya oh so met mama nkofo asen so na me ni kapre me ba na me kapre na komode na usugu mu me me sini ma bi efe ne kwa ataboaje anya atampo ata wose wa ya de bi me twa job oni wo kra metimi twa job diskato no me bi da ko ba wose wafa na me say de me twa job ma wonya bibi me mfa nto no no say de me so me chop money say ma ye pon bi ye ma ye chop ite so fa ma o ma me bi da to ata de odi mani kakra ma me re ho mo pa bata share wodin ne share me din ti Cashman ye sa ne de nkofo keka na ma me de me ko join sini a me ko ji sika wo me ma me ho se me ko join sini ni bi satan me nya jako number okay na ko tua 1.5 that time no 15 years about okay you have 15 years achiko ben MTN ye wa camera atam no me nya ni nam sini so ya na ko peso be star ba amfa o de ko di camera chi o timi se star do me ni mu so sana dinti minimum no I'm just a man. If you can cause what the head you just say, almost start the minimum so best. Obas one crow before. I'm to hear, whoa, I'm playing them pretty. I did the actually a bed journey to Timofra, a year Jacko, until I be a boy Jacko, dear, and I'm a teacher. Okay, because Onona, ye born it in your opportunity quotation. Was in your drum. On a mass in the door, you can see a bay. At your daddy, I mean, yay, Wafa. I mean, what Jaco, Yamadi, and you passe, yes, and Anocasa, in Crenshaw, Richitra, or best show no. 1.5 BDDH. And pass you by and 10 or the collocation. A first month. Why you see a bonity, Mackay Titan. Okay. No more comedy powers in part for Jaco first movie on our producer. It's a movie no do bar lamplight. Debbie. Okay. And no crown say by be a trying different team. Lock in say minya a solid form paying for no. Ye de me kwotena esoro. A me ka edes. Sure. Me say. I don't that when oh okay. Et you know almost so areas as I mo yes ni phone na ekohia no. Obo ma yedo aka asoro do no dodo no ti ye boban tintini ye sade na so o si o twa ne de wo sa no wow o si o twa ti bi o ma o titi mo ah me na me shade o di rate net no also obi sha white ban wo de ye di ampa se na bi obi a hwede hu se ampa wo na ba ye de come be fire close oh et me ha me ho nkyere ku ampa wo na wo ho no et ku I sene be me movie be na de o ba lam light sene de me ba eda wanim ona me ye aware so okay I'm in love you I'm in kiss you what you say mama is a castle so somebody said that kesi mama there okay so ajiman Jones Jones
Director Nyamisha Wate. And director Miracle Films, director Jackson Kirby and Tum Papa Nyamisha Munina. Yeah, because na me director nanti but na me all the director dey be nua. Okay. Adamfo. Baby ane na ye ko 24/7. Wow. And you know, ye twa wale so na me nkasa sin no. Okay. Ba satam na eja ye too hot. Tu ko fa eja kwa say 2 days na bia wo de ni twa ni say wo makwa kwa ma obi fufuro be betwincha na dem. But since ni so na director no ehia ma say me since bi be hyehyehye baabi. Okay. Oh. Tina producer no kwa adwuma ne ndia kwa na won tia say wo de one Ike or Worcester. Now small boy be na Jones yakofa eja ba say eja mo na eja kasa eja say o de nyahwe me ntwa say sina or more can. Okay. Na ye twa scene wo ekura na se wo no ye twa 1 scene 2 scenes 3 scenes efra wo kwa na nkura na wo krom na adi wachi I love you I will kiss you na say awrade aye bram pacho so mama me ba ebusia me sound director me pacho me sound no Facebook for air complain pa me sound no enye adwuma me pacho o man ti me fa sound bi anhye Facebook for no o man ti me nya okay yo I love you I'm kissing you am say cause na ade ba kwa na ebe ma beti asense se wutwa sini na nkura na wo ho no o kan se bi na nkura ne didi wachi a na no ane se akura bi a wo ba bia no ate satam na Facebook nye komo enye komo social media na enye komo nti movie ni babon ten ade na wo ha na mo wetimi de atwe WhatsApp ni ho na WhatsApp ade bi radio se de ba de na na Bluetooth etino Kwaku Mintwa no Bluetooth ye beba ho enkonwa ye hu ne sei efe de efi papa go furniture be pa cho ye nko wada na ma wo hu se ti movie ni babon ten amafo school for no we me this o ti asema me ka me chew phone atufia we na nki wom ne efesi ni babon ten asebi zata ma mo boy jadin na tosin because jadin na ne ye boto jadin na trend but ko na boy be no what trend ye din sa no wow no munim se frame Kwaku Manu obi question about I love you I kiss you ya ko me ka sire se bi se ye wana Ike eba director Jones ajima o mo frame ye share director Jones ade nyankopon aye ade nyame aye ne se ade Jones obeje se movie no obi dia to Facebook dia amaye na eno kra nya papa se npa betro se movie na da ho na se da Facebook dia na se wi asingina ate wow awalo so eno ano wow sa movie ni be boa me director Jones ajima be boa me because e be page crew na okay atam kwa na director Kranti crew but e be boa team na that moment no e wo no e free ho no na be yet say efre wo say na first na janko okay but if kodu be na akwati say efre wo fe Kwaku Manu na be fra Apostle Chompra na fa akroboto okay Apostle amiku ade yenyina be papa ba akfa jitu yes ye betimi atwa etimi aton 10,000 ya na say ade nkofo so ye bibi e kotwa asomafo ano na me director Jones Jimadi ankasa oh director sa asomafo na de be ye wo system no nya asem keto ti e kokokwa na be twa Kwaku kila and then say asem na ajinsem na say ajinsem ti na fira wunya Kwaku Manu na nya nipa ba komenu mi asa bi kwa na wutimi ton sa nya usika nya mfaso ene boy ya Kwaku Manu e bedu be bia nya me de e bedu yi Kwaku Yankopon shao say woni oyire montam to say esi ade me ne yire say woni yire but wo ma do say no ma fo e mema tomatu Kwaku be ware bi awade de yeso mpo ye ware awade ahia man kora wo hia man penfo okay unyina na awade ho hia pa okay unyia from infie be na wo feel say aware ho hia se de bia na me ka me adwene mu de wo mitrimo a awon temboa ese awade ye ware ne ntem okay usu akora woni mo spec okay isu akora ne ma de friend spec but unyina wo se no fo so ho hia eto ho hia ana na afina wo hu se tia akora ho ye de ehia okay de ntia awade hiama bra wunyine no o man beko okay aha o man beko okay tine bedru baby no na uhia wo even se wudu from 35 about 40 sa ona hu se nko awodwena anwene da bia uhia wo ba kan kokonsa kura ye ni adamfo ni kokonsa ma ne nye de se wo yere enokre onu yire di kokonsa ukunu ko ba odo na wonte ye yere ko ba na ante di eko enokre enti enyini mu de ehia ma wo ba ana ba ma wo ba ehia ba ma okay ti aware de me nka na da wo se ye nware bi but
bo ma wo ka won sempi obi timi kase ade said they will come and say me answer when me wiase do do nya said them tie me so ba ho okay so come up na wanya bia na wan pe oseso obi a won chance ni mo so mama ye be sign aba ebusu am kai say your numbers no 0244605647 0244605647 this for emphasis here enche bia be phone lines na atom but more than answer ode kwadwen chere ebebre ewo WhatsApp ne so Bryce ke beba so sisi mama me say obemu kakra e de mama me da se eche ahwefo nyina nyame enim ni bra ye nyina ye start say ye hwe I mean love you I mean kiss you na ni side baako ni ehu ye say oye movie star odi agro ya ye tie kire no ye ka sebi akwaye jimi o say sa west ni etan yusu but nyame anim ni wo hu say edu ba bi na ye kanyansa sema de ma me pe I mean love you asem no ye kanyansa sema na adwimu dot to extend say un sheda untimi predict no say no tie no oye obi a osesa e wo ni nyansem ase owo ba bia bi nsem bi obubo so no o say eya na ye hwe talent no na mom ye hwe brofo ka na minimum crofo mo dwedwe pa nso koto ni ho e na ye nimu crofo mo akoko school akese wo eya na ye especially ye bibifo no say obi ti brofo e na oka brofo na owo nyansa nso sebi ya wo mo abo degree asebi omo ejinipa adwi bie ni omo tirim uwe no de ni to onframa kwa itino yes ya ye be hwe niema nkola ni betimi aye oka bibi say to de bi kra ye kra ba bia ye firi ni ye fere on person obebo me ya igbeni 100% me ya igbeni ene ya na me ye proud say me ya igbeni ti say na I mean love you me I mean love you na ka me intino oka oso ye proud so ya santini ade na yan kasa ye culture ni ye ni jewo ye wo ye kasa me dofu obi kabrofo na otia obi sre yeah but okani kro mu kasa na wan kan yi a obi mfa ho any ye know because woni bibi ya to yan kasa ya mamre no ni niema ebemma ye man ni ho aba mfaso any kro a ye fi mu aba mfaso amaye ya tutu a kene ene ya fo obi de eto de bia me san start efi baby a or start ye da no ye beka wa ha say woni determination woni vision a wontimi fa bibi si weni mu koneni ya won crofo mapa aba abrabo or start bibi 1 2 komodi na ni maami di gari ba ni maami ambe hu ni ya or san di gari ko ya no say maami se metena baby am o di gari aba hu media ene me betena husu suku na me nko me so ami di ene metena fie di gari no ya won crofo bi wo ho a ene because of onunti baby omuti fi asase no e ho na omuti because on force on determine bibia baby she sin eni so ena da meka o kan bibi o say eya na ye hwe nipa no de brofo obeka ni niema na emo ye hwe niema nipa de betimi aye e bia akosi oba pa o si wo de onim ohun obi owo nim dia na owo nyansa na adwemu do a me hwe bre na woni wo kasa no hwe de da nanim na emre ebeba da nanim because obi a na adwemu do odi bibie si nanim no na ni so no e likely say baby a wo hu na ene no wo be ko be bo china na onyina wo okay enu ni Kwaku de ya yetie yo enyina wo because or the BBC na ni so important man na wo hua celebration say den na o ye ni ade no na impo onim so obetwasi ni no na o ye bibi wo na brabo o forso ena de ba ku kran so ewo nyame hu ni say obi a won force bia nyame ntimi mboa no won force a nyame ntimi mboa ebre won kasa wo force na wo yiri wo ho no na nyame so won nsem na otwe wako wani na momu ti fakodi a wo betena ho amankrofo ababa pa wo ho nyame sure mama last question mu dododo mama yes aware ebegu na enkola no be ne be ma no be kwa kotena me kasa bi ankola na bi ho na oba wom ni mfie ase o nyini no mi hu se de me kan wate ase a so ne yere entama ye basa nkola ni nyina egu no so oba wom
titi no me ye so for titi no ne ye ka say ma ware enjai okay eno aka ho am obi abodam okay obi ewu obi titi eya we wakuma hwe okay nipa na one ne ti no wo we wakuma na wo ja wo ho na wo hu say wo make effort bible can we almost 3 before say oni obi betimi etu anamo edu enum na one ne wo adwinto it wo ware obi ana adwinku fa wo ho a wanya bp a wo benya wo be wu eja no aware jaye kane no ne yesuro but wo tibi hu na enye ma wa jai na wo bisa nkola no sometimes e depend maami bi on eni so na ho it doesn't matter so ye maami na eni so na ho on eni oni nimdie bia fa nkola hwe eni abrabo ho obetimi akoba bi opeja ne ma ye wo papafo bi wo ho maami ka kiro kwa mu fa so show mu makramanti mi nye iti u study oba na wo ne niti no na wo hu se ye wo maybe wo ho 12 pro betimi atu ni memu akọ disco se eyi club ana bibi be makura ko ejuma na po 5 o'clock 6 na odwi ni ma ho o we sa oba we a na wo hu se we me mane ni tia omo anhua ansa no ma ambo a we ye de bedware o ana se nkolabo ni sem o we na wo ma no ehu nya wa ji omo be ma hwe ma ena eya na ye se emanko ana titiba kohwe de obabi apro ne baaye nanso imeme bia so omumemu amomma etimi aya titirufo obabi o han den na de ni tu mene ni ye nti ebepam nti wan hwe ya uti akra na wo bati nyankwa be mra ye be san ba brise ki try ho ba ye be ba so berafo ye ji aboafo nkrato ye try ho ba o fidie no na he ya ye ba ise ya tika abusuani ya wono ma abrabo akonto na yetu obetimi obi akostati ba mu ntimi nkohwe eno nche semo ya atamfo memfa wo ba o ne gya ho abufo nkasa wo nhwe wo ma na nkwane ni omumui no muntam asem no omuni mu hwe emom de ana mane ye ma bi ene mema ne mu bi akwa fa so ye jai so onze da de ti ene ma be ma bi kase menhwe akwa me fesi kampo mera wo mpo no nkwane anya bi kredi but ka hu se o man na wo ha wo mo e ka wo na ntina ka wo to ene obetima wo sika but kina wonim de betima ye ti oba ba e mampanyi ana oba ba gidi ti se Kwaku Manu a hona ba gi atum se oba no sa de na wo fesi se manhwe me bakura obehwe me no ene eni ho biem ana asesa no kre ena wutwa picture kura to social media no so Facebook a wo rafi no ye no du anu aka cho se picture wa de to won ne 1 year ni onti bibia ampepa biem o made you akoma mu na show because e ya wawo ento ato so a wo ba obra yi a etimi ka se Manu family ni etimi ba busu bi mu din kura ba papa din ma yetimi ma wadwuma ye etimi ma oba aware on said that but yenti ase enti bebra wale ba wo ntia wade ase bebra wo yenti awo ase obi kura etimi ni be ma benyim na wo se o wunti me de me nwo ma wo efe chene nipa na kwa nipa titru si yeti abrabo ase ni ate de ntia ye wo ase a enu ntina na kan no ni ehu ni setetefo na de awo ye de daka na da be na de na be ma ye wali no ni ebisa da obewo unti ase eye busuya kuro bi a won so wo chekere se wasenyira wachinyira nyamisha brother pacho o final way se futu 1 second se pe na o telephone number pacho obi ehwehwe wa wadaroma okay de tie no de di kan de metima kan se obi hwe mesisi a woti one no ma na bemumbu na bemumbu pacho kamera ni mama ka se ma me kan se ma obi abamumbu de na bamabu ni de wawu ade bo asema man say repeat wa habiem na me obi abaye adwuma ma me wo fie sata me kono scan be se pacho ye bre no ntino I me twa so kra ade no betime se 30 time ka cha se me kwa ba me sika nso eche me sa ko sisi etutu no me ko 45000 mato echire se cement e wo once dey want me antobi be do 200 obeto ka ba akwa de opeso de ebre ne hia ene nkwa nyamisha pacho telephone number and social committee beti ene ka ti pacho social media handle anu Kwaku Manu Instagram Kwaku Manu Bob okay Facebook eye Kwaku Manu okay oba TikTok nso so eye Kwaku Manu Bob sa okay to be Kwaku Manu TV yeah Instagram TikTok eye Kwaku Manu TV okay
Sa motam no mo beji amunje. Ya pacho ya raze to safra ba mama pacho o ya brain nti fa wo telephone number no ka se ma edu 1 minute e be kate yen